motornya bos. Butuh bantuan. Goblok teh, ten cetuk, bukan garaling cai eta, matak kali itu ta. Cuman cai hirup teh. Mana ke blok? Wah, bensinan bener bos. Belak-belak sih mah. Udah gue pengen bensin. Walat kayaknya tadi. Kayaknya mana tuh? Bensinan gue boleh mana? Aku naon? Bukan bos, bantuan euy. Bensin. Aduh, sorry. Wah, mau bisa. Harap. Kayak gitu ya. Apa sih motornya? Dorong aja lah. Aduh, tadi. Di komi terdekat bos.